Pemerintah Desa Kawengen dan warga gelar tradisi sadranan makam serta peringatan Isra Mi'raj. Kawengen, 7 Februari 2024. Pemerintah Desa Kawengen bersama masyarakat menggelar tradisi sadranan makam sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada Jumat Kliwon, 7 Februari 2024 yang bertepatan pada tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah. Kegiatan ini diawali dengan bersih-bersih makam di makam Desa Kawengen, diikuti oleh warga dari berbagai dusun. Setelah itu, masyarakat melaksanakan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan memanjatkan doa untuk kebaikan desa. Setelah kegiatan di makam, acara dilanjutkan dengan Sima'atul Quran yang diselenggarakan serentak di 10 masjid dan mushola yang tersebar di beberapa dusun, yakni Dusun Watu Pawon, Dusun Kawengen, Dusun Selelu, dan Dusun Jatirejo. Kegiatan ini berlangsung khidmat dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema di seluruh pelosok desa. Sebagai puncak acara, pada malam harinya digelar pengajian akbar di halaman makam Desa Kawengen. Pengajian ini dihadiri oleh jajaran pemerintah Desa Kawengen, para kiai, tokoh masyarakat, serta seluruh warga desa yang antusias mengikuti jalannya acara. Pengajian akbar ini menjadi momentum kebersamaan dalam memperkuat nilai-nilai keislaman dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, pemerintah Desa Kawengen berharap tradisi sadranan makam dan peringatan Isra Mi'raj dapat terus lestari serta menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga. Ning Mekah kuwi Arab Saudi rame mergo apa virale kakak beradik sekandung. Kakak beradik sekandung, keduanya maju ning pengadilan. Kakak beradik maju ning pengadilan, royoan supaya disahkan negara menang kangane pemenang adine. Napa niku royoane? Kakak beradik maju ning pengadilan, royoan ngrumati bapak ibune. Royoane ngrumati bapak ibune. Kenapa? Sebab ngrumati bapak ibu adalah amalan sing dadekake donya dadi swarga, akhirat dadi swarga. Mulyake ngrumati wong tuwa. Kakak beradik maju ning pengadilan, royoan ngrumati bapak ibune. Mekah Arab Saudi. Kawengen kakak beradik maju ning pengadilan, royoan apa lur? Nah, wis teko saiki san. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila niki dadi pelajaran kula panjenengan sami. Mila kula jenengan ngedemke pikir, ngedemke ati, kemrungsunge hawa nafsu, bengi iki dijak ten Makbaro, nyadran kirim ahli kubur, barokah donga, muga-muga adem Kawengen, amin Allahumma. Kula jenengan nalika pikiran rada panas, ati rada kemrungsung, tindak ten Makbaro insyaallah dadi adem, amin Allahumma. Mila kula mangke mau ida pitutur boten suwe-suwe, namung sak kesele. Kenapa menapa dulu? Kafa bil mauti mau'idah. Cukup mati adalah pitutur kula panjenengan sami. Nggih. Jenengan mlebet kubur, perah patok, jero kubur mesti ana manungsa sing dipendhem ten mriku nggih mboten. Bila kafa bil mauti mau'idah. Cukup kematian adalah mau'idah. Pitutur apik kagem kula panjenengan sami. Mila mlebet Makbarah, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mbah kapan-kapan awak kula panjenengan sami dipun kersakaken Allah, yakin salikin adon bensin mlebu Makbarah. Kira-kira yakin nyusul apa mboten? Nyusul apa mboten?
yakin mesti bakal nyusul kapan wekdanipun wong Kawengen nyusul ning Magbaroh dipendhem naraso Senin Selasa nara Rebo Kamis nara Jumat nara Minggu lho Senin meneh sithik banget umur kula panjenengan sami mila kula panjenengan dijak ten Magbaroh dadi pitutur sempur kula panjenengan sami yakin bakal nyusul ahli-ahli sing sampun sumare mila sabar kula panjenengan sami sedherek kok ten alam Kawengen mila aja lali sregepi ibadahe lereni dosa maksiate sregepi ngaji salat jamaahe kumpul ulama kumpul guru-gurune kersanipun kula panjenengan sami kanggo barokah amin Allahumma